Neko mi je poslao pitanje u vezi nelagode koje osjeća kada je sama. Pa hajde da malo pričamo o tome. Bežati od sebe jeste kada mi ne umemo biti sami sa sobom u sopstvenom društvu. Smatram da u osnovi toga leži način na koji se ophodimo prema sebi, to jest naš odnos ili možda nedostatak odgovarajućeg odnosa sa samim sobom. To jest bežanje od onih delova sebe koji nisu bili prihvaćeni možda od strane roditelja, vršnjaka ili čak i od strane sebe, koje mi u stvari sakrivamo da bi nas drugi prihvatili. Znači, u osnovi njih postoji taj strah od odbacivanja. I onda mi s jedne strane ne umemo biti sami sa sobom, zato što to bi značilo da ćemo biti suočeni sa svim onim delovima koje mi sami ne prihvatamo ili za koje smatramo da su loši. Također, kada smo mi sami, na površinu dolazi kako mi pričamo sa samim sobom i mi bežimo od tih misli, a samim tim i od osjećanja koja mogu da se pojave kada smo sami. Jer možda mi se negde plašimo od toga da nećemo moći izaći na kraj sa tim emocijama, sa svime time što će se pojaviti kada mi ostajemo sami sa sobom. Ono što je bitno da znamo, da osjećanja su rezultat naših misli i ukazuju na to kako smo mi nešto protumačili, kakav značaj smo pripisali nečemu. Ona postaju preteška kada mi počinjemo razmišljati ili delovati u skladu sa njima. I tako mi mijenjamo svoje raspoloženje, emocionalno stanje, pa čak i fizičko stanje. Više pažnje ćemo obraćati na ono što je u skladu sa tim mislima, u skladu sa tim osjećanjima. I onda mi okružujemo sebe sa realnošću koja potvrđuje sve što mi mislimo. Zato ako postoji nelagoda kada ste sami, ok je da posmatrate šta vam prolazi kroz glavu u tim situacijama. Od kog osjećanja možda bežite tako što okružujete sebe sa drugim ljudima. Znači, bilo koja emocija da se javi. Postavite sebi pitanje, ok, šta sam pomislila? Kako da mi je to značajno? Kakav je taj glas generalno sa kojim vi pričate sa samim sobom? Da li je nežan ili je pun kritike? Na odnos sa samim sobom treba da gledate kao na odnos sa drugom ili drugaricom. Ako bi nas ta drugarica ili drug stalno kritikovao, ako bi stalno bio grub prema nama, prelazio naše granice, mi bismo na kraju prestali da se družimo sa tom osobom. Tako funkcioniše i odnos sa sobom. Ako se mi na takav način ponašamo prema sebi, to će nas na kraju odvesti do toga da mi nećemo više hteti da se družimo sa samim sobom. To jest da budemo u tom odnosu. Mi ćemo bežati u društva, u razne supstance, u serije, knjige, sve samo da ne sedimo sami sa sobom. Zato je bitno da mi izgradimo kvalitetnu konekciju sa samim sobom, da budemo sebi podrška, da dajemo sebi ljubav i pažnju koju mi u stvari zaslužujemo i da prestanemo da govorimo sebi one stvari koje smo možda naučili još od roditelja ili od vršnjaka ili u nekom ranijem periodu u sopstvenom životu. Znači, kada mi osvestimo te misli, onda ćemo moći da menjamo priču u našoj glavi. Hvala lepo na pažnji i što ste bili tu. Vidimo se u sljedećoj epizodi i želim svima prijatan dan.